You obviously, and then person make sure I drink this CBB so. Make sure I drink CBB so I'm also say yeah. I did be on me or some make sure I drink it. This is so now share there. Videos with the open hobby, but the me person me draw attention. Maybe more one day. Oh say, Daniela Mate, former Blackstar player. Oba Yura ho. Yes, obesra Yura. Me sure say obetiti ensem ni bi atiti nyoma ni bi. But tibia ya me sure say ebia bebre afo asum. Bebre na ade ba akwa mpesa me twa adwen si so. Pese me twa adwen like edisi so. Ene say ebra omo kọ Yura ho no. Na omo hihye t-shirt bi. Na omo hihye t-shirt bi. Na no na mpesa me draw attention ba so. Na wo hwa de. Me pese me che say ewiase nyina ehu say edrumra e wo say Yura wo dey o cheniman. Edrumra e wo say Yura wo dey o cheniman. Edrumre I wo say Yura wo dey o cheniman. Na sanse wu ye kan bi mu nye dey enhyeda ntiase. But this is the time e wo say Yura cheniman. Na omo kono na omo hihye entire ode on se Daniel Martin Yura e picture ne wo ne bra no fifi amoma ko ni nyina na ode baby jomo kumase omo a e omo gigi anini bi na ye de ko ye ne chef mu na ye nhwe enchoye na ne guo mani mu omo na e ba no omo ne nam omo na e ba no yes na hwentare na e guo ani mu ma me person ne hwade ya tro say save our people, save our future. And I hear a picture every de a boss here. Save our people, save our future. Adentina, a Jenny Beba Daniela Marti Trima will print this kind of t-shirts. Oh dear, same way, oh dear, like how? On himself, you'll be Oba Ghana kra onyo first time I'm here shows on no ankasa university urani na e dentia people are me person me decode this ade no like me no decode e denti na umba print t-shirt a egum save our people, save our future. No kwere ne say Yewura amemu a se Yewura amemu a se Yewura amem ama me save o man na yawu enunti na se save into omo years ade no mehu say edwumre wo say o man no must hand over back to Yewura. No crowd Blackstar player and wo sad and say save our people, save our future. Enti se drumra Yewura epeja ne nsa me na make a chiro enioma be dey e bafo enti na mpesa me twa adwen dey esi so se de be ya be hu se no kre omo so adwen bibi saa minim se de me che no oni me ya adwen a usu betimi de wadwen fili na kire wadwen like kire wadwen o comment section wona yen hwa de na yen hwe na abusua ensem bi ekoso ene yete ama Nigeria fo ehu okonfa no che so mfaso omo nene omo ya analysis ekire yi Nigeria fo hu konfa no che se konfa no che aye miracle more than Jesus ayeka enti onu mom ene Nigeria fo mum na ya analysis ekire yi ebusua ti kakrama me Call. Do you know that the miracle Jesus Christ performed in Africa, we have people that perform more miracle than Jesus Christ? No, you will not understand. You say this guy is crazy in the comment section, but I'm telling you the truth. This is Jesus Christ of Nazareth, and this is Kofonotri from Ghana. Let's do analysis of the miracle. Jesus Christ walked in the sea, but till today there is no trace in the world. Kofonotri vote golden share from the sky in Ghana, which the king is still using till today, which is the trace. Jesus Christ cured the blind, raised the dead. Kofonotri boiled plantain, remove the plantain from the water, plant the plantain, and the plantain grow, he harvest it. Kofonotri use one seed of banga, which is palm nuts, to feed multitude. Jesus Christ used one loaf of bread with 5 fish to feed multitude. Kofonotri shook a sword,
in the ground that nobody can remove that sword. Till today, it's still existing in Ghana, Kumasi, KJTR. You dey hear me? It dey there till today. No be say na play. Take a play first. Oh, ene de Nigeria fo na hu say you will be honoma konfanochi. Ne you no mumu na ene de oye analysis e che nioma anase wo che ye nioma konfanochi ye Nigeria ni ene ya forso ama ye yisade ni free school mu ene ukwa history na ye kire from basic school ni enkire biem enso ka first no basic schools na ye kire konfanochi ho nsem ni ade ene ye ente sa biem. This is the time we need to bring back our history. And I'm sad into people have started like they are opposing the history. Say, I didn't say it's questionable. Tina or my year few money they like. It was say any question say, oh, you come and share near history. No, we should learn from our basic schools. Then you come and share, then it will be a backing to say ampa. You know, cross and you might be say they Enyoma kamia ese konfanochi enyoma konfanochi eye nyina enyoma ni bi hono ma ubon se nananom bi ensase be bi oduadua na ahonhom bi sesiye no nananom bi de ensase ni bi tu galamsey no mo sei oman no na saa na wo sei ye beba ho ne so wo de na mpese muhu se ne ye wo se ye maye ye history ni hia ye konfanochi munyum on be ye ni kwase ma ne kodaye kwa wo se ye kyerɛkyerɛ maka nkyiri matirimu na ye den so be crab say una na konfanochi just because or say okwa so in Yesu but minim ba bia Bible mu ka say yento ye nananom mama mrento ntwene minim ba bi kura wo na me to ansem ne so abusua meyo ya oba yi amanfo bebre kura say o ye adwuma say o pampa amanfo free kwan mu I still stand where I stand me da so gina ba bia me gina say ba bia wo say o channel ne energy econo e was so making sure say markets I what town ye wie so we making sure say ye wie markets around Kumasi from markets near this when timi am yes ade na push sa agenda ne dia e pam na o say o pam o ma free kwan ho no it's of no use and fast wo bia ne so na nyansa bia nim minim dia bia we ba be catch him say identity is too harsh but that is the truth identity na markets wo ho ye ma me no ye pam o mu nyina ba senka market ni is in use. If the market is in use now, push you so munyina go back to the market and got one their problem no. Say market in ye also that means all pam so on nefi because KJT initially no it wasn't ABA selling stores and one kasa KJT no moton ton ade ni bi gifri wona na wo senka omunya store ni nsem e ma ebi mu e betena efia no munya ba ebi nton ade munim no kre no enti wo se no kre no e dead mu make sure say market ye wi ansa na mapam obi se wonko e ma mu megina na na me say until sa nyema no e be koso no de obeye bia me ba betena counter say nyansa bi anim e bia na obi tenche say adenti na market na omtete kwan ho tonton ade na me busa wasem o maame o nana onua bi e na ete anase eton ade e wo market e na ye tu na free market say yesiesie market na ma no enti no ompe baabi no nton ade no aba kwan ne ho kakra ena market ne besi ne 8 years mu ni yenwie market na nka wo be ye ode ya momia ndwene nipa ho kakra o not because ena eka na mo ba nka wo ba yi wo se me agenda ne say market bia yesi ni Kumasi ya bia ye be wie ne nke ye de aka wo se ampa wo ba ye no wagina so mo market bia ye ni Kumasi bia ye ne nke ye hu se yeah this is right thing awaye inti afede ye wie market na wa oton ade wo kwan ho bia no ye nte wase ana se ye mpene e ma won ton ade ba be pamo a wan na obebusa ma yeso ibisa jude ode oti ba bia wo se abrochire de ho ye bibusa sa abrochire fa na market no ye nte ya ye nwie kire me mo amode abrochire compare mi bisa se hefa e na abrochire no ye market a ye nwie ya ye say market we de ye nwie inti nipa ye manipa so nton ade o ba bia market bia is of use inti o ka kire obi se no ametena kwan ho a oni any reason to come and like sell by the roadside but you say reason ben nipa nfa en sorry free kwan no
ne baby a wona watu no o bona bra ni su no okotena fie wi a wa ba beton market na ma obi a ususu se ono na ye mpene masade ne nkoso da ene ne wochina nti ene besade me se esi me bo aka chem se minister mayor anamona utu ni nyansa bi anim onti ase a petro ne mache so nyansa bi anim enioma na ehia se wo se wo ye ne bi na me be boso a chewi footbridge se wo Sofuline footbridge se wo Sofuline footbridge a ye underpass ye de impo de underpass a ye ma pedestrians ni ade nipa e wo se omofa kwan wo se omofa edi twa kwan ni mu no ko hwe de aye enei adane robbery zone edi na me ye oba wo ya fa ho ba woni abiri wo central market na ye di dwa no baby betimi akɔ nipa na akofo frisa kofo yensiesie ne da lights wo ho nyina anya adwuma solar panels o ye nyina asai wo ba ye enhiawo omo aye pam o ma free market na ye nwie ye no na wani abre. These are the things ebusua yenkɔ ne yenkɔ hede yekoso Sofula emra ho ache ye nyina ye nim se Sofula since mampani kofo breso o mo ye no underpass no mo ye na manfo mfa ho and few ones no mo fa ono so no abe problem minim say omo wie saadi no omo ye solar panel e ma ni nyina wo ko okra panels no e wo ho but minim adekronti asa now omo te say kanea enya adwuma ho no omo oni omo amfa international grade ni so nti we ase ni e ho de wura ho e kama se John designs o ma ye no mfoni e bobo ho e kama nanso kanea nya adwuma ena e form so according to omo ne Kwame edi nkomo no nipa oprapra ono te say ebi o ha be bakra na sebi amanfo ejeje omo na de agu honom ne ade ena wuduru honom e hosum ye attack omo guy ba ko a Kwame ne kasa akra de ono te say ho ma attack no open e de sikan twitwa ne tiri ho ne nsa ho nyina twitwa no e wo honom nti very serious but me na minim say kanea ho ena CCTV krampo yes of me kai say one time bi because your story wa na minim say bi wo honom say ene na enya adwuma de a empanimfo hwene university honom because we kwan no a say don cars e bo amanfo Sofula honom nyina no say sa kwan na ntwi obi aho atro ntwa no but sa anda anipa do say ne nim say bibisa o oh Seron for now there aji obi oya ho mpotemo ena of course na say da bia so ho so backroom enti what it means ni say ka ye we no e wo se Sofula kwan no ankasa no ye pe barricade bi wo honom e bia de net ti se do ma yete junction no enti usi for mo a usi wo ka mu a afa enye obi na ebe cho se fa ha hardly adena be direct wa mo akofa hon because usi tech junction a we net no mo de asakwan ni mu a o peso o fa utwa main road ni mu a age so kwa honwan enti no wuduru ho na no obi ncho se fro bridge no ne fa so ko enti we no so nka ye betumi a ye bibia se nipa ni si ana so onam kwan no ho kra na bibia manitirim se on twa kwan ni because double kwan na so ti wa hwe ya bibi kakra bi aka be boss si a ye mistake kakra bi ka be boss Sofula ho no and ye nyina nim se amanfo bebrewa Israel bebre si ho no aka bo amanfo enti sa underpass we no ade anke no boa ma amanfo a wo mu twa kwan mu every one point to the other point and so say omo mfa ho just because ebi ni say de okay obu a wonim enti oduru ho a onam kwan no ho a na watwam but nke easiest way a ye de cross kwan no easiest way I bet you dey across kwan but any say the American nti we na om dey increase ni na panels solar panels and om dey increase ade so but any adwuma nti impedimfo hwe no om nkoye ho adwuma now minim say ebia ye kasa yi no wo yo bia wutie ye ya sa underpass no wafa ho a because ye kan mo mutie Sofula no ye kan na ntwi ye kan ade ba ko mu ni say kanea ni ho na security around the area in fact we daytime security around the area no enye assured
what is the need say me drew her me kwa ko wura ho of course what you say because say can 87.9 hey say esumwe mu na say we maami a wo ko yo so hwehwe na chi esumwe mu na namu obi nko bi ma na wo hia obi a wo hu say bi ko to obi kura say bi na adwen kura anye wo ho kura nso no so yasem enti me no the moment me encouraging crowd for some for is when kania ehun sem security because me wura mu ha me wura asia ha akwa pie chire ho no the war underground ho no minim you get it minim school for nkwada also enti akwada we nko an na mu say ya emusum so obi ete fam ho a so obi te ho na oso obedi awu observe all the join here live with Facebook page akoma 87.9 FM obi na ne bag boni nche mu a okoi show diwe nipa bon for no hia na o do he okọ na na oduru ba bi na osada na ni hwe nipa one ne bones an re o de hwe na oda no ho no be hwe no enti this is it yem fix area no yem fix ni ye na se ebia na nantwi me de me madwimu a let us get someone who will be in charge that sign for a day enti say police for ho na dey so for as police for abu ho na say ye be ma tax force for na say nti this is the end ha no mu pie ne yesa yeah na say be ma obi a check to ensuring say obi wura ho no mu a on need them no even I think quite so municipal can take upon themselves now omo assign a friend say community police here na say they have to city guys we am o makoho enti so udru ho what will happen is that nipa ne betman director say do na mfa ho e kwan da ha memfa ha kwan da ha be fa ha enti yede no sa yede no hyase kakra ne ye ne sa it will get to a point obi adru ho because oh na no me dru ha me fa ha na very short at the mind when nipa ne so do so omo fa ne do so a ma security no good so that say because when him say nipa dodo de untumi nkotu nso omo so enye omo bone by situation where nipa dodo na amfa ho na kwa few people bi na e fa ho no ono nso nipa bone ni a open bone edi no o de won so be yi ni kwan o de ho be yi ni kwan nti almost say almost say nti say ane dey say what they are expecting say one kania no be ba ho then two omenya security persons and personnel on betumi a station one more at least ebia o dey emphasize say underpass bia is more than 5 more than 5 cause all free main road emphasize all free be quite run about one e ba be san kwa wo betumi atwam free so for line police station echi wo baby guys in tonton faging on say careful na cost of line wo betwam about the other side and wo twam so akọ prempe honum so and so there's another one or honum nti almost 4 or 5 yeah and honum a there was a position amount for nti omu hia kanea 1 2 personnel so betumi a station mo na afi ho bambo no etumi edimu ne ade a omu hia no prempe ho say yes this is what is happening current situation so fully so this is the current situation so fully as we speak now ye koka mo se mo ma yenka adentina ade no abase na ye kan say this is the current situation na sadie we ekoso ye this is the current situation we nya some pese kuma seti a ma mo nko market wona edi dwa no we nyina ka ho bi e say mobile mo say Zoom Lion for contracts mo renew so mo renew no ehefo na ebesiesie krom ye bisa mo o de me no me kan sem bi say ya me say e was metimi create political we political platform and our channel come fire mo papa no credit da ho asanteme mu no ye ntena ma mo mfa mo NDC ni NPP ni ma me ne o me ka kire mo ne yo abusuya na wo adwinchire bia
yes wadwin kyerɛ bi a wobɛtumi de aba wɔ comment section hɔ na so afili free na wakyerɛ wadwin and fili free na so kyerɛ wadwin sɛ de ɛbɛyɛ a ɛbɛma yɛ mehyia wɔ comment section na unse recent ya UK trade envoy to Ghana buy yura ho. These are the things in tia na yɛka it was say yura ɔman no ɔgye wo de nyɛ ɔman no kra asanteman no wɔ sɛ ɔgye na wo yɛ wade san sɛ adwadifo no nyinaa menim sɛ sɛ ɔmo ba hɔ no yɛ bedi dwa wo be negotiate ye but aban no edi abro ti yɛbɛsrɛ yura. This is the time and we are ready to back this revolution. And then they can a mesro. So be me a subscriber to no. Now I share. I face notification bell on me so. They feel free natural watching or comment section. Make sure one ya boo boo. Me da se pass me macro.